Ayikhala bafana bakithi. Ziyakhala ngempela mbule emakhaya kwesimanzozo ngebungile phela ngomukela lapho ngulethela khona indaba zamaskani phinde ehlazi umntalapho njengoba sazi ukuthi uGqebe Setamu uqeda ukukhipha album yakhe ngo2021 kwezinye ke ingoma khona lapha gadla khona uNjoka igcomelisha ubahubhe nomjosi lapho khona ngiNjoka ukhula odili kwasho ngempela uthi uNjoka way right kabe sihamba naye kodwa manje usekhukhumele nje useyindunduma ngathi udlisi phinde washo futhi nevoice yakhe uNjoka ay right ukuthi ngacula umaskani kodwa kumele ebe umuntu okeza uthi kodwa yonke lento leyaqala ngesikhathi uNjoko waqala eshisini olabona lezi yavutha hey sayisakhathala izinkulumo zamakhosazana hayibo amakhosi komenzi ngamakhosi awusingaqonda phela mase lukhulumisa konyoko ethi ngiyakuzwa mkhaya wami uthini Njoko mfana ngiyakuzwa uthini khehla uthi wenze njani angikuzwa kahle kodwa nawe wasukhuluphala kangaka wasuvela uba umthangala nje mfana wasuvela ube indunduma nje mfana wasuvela uba umkhuzi nje manje na yini ndlani kathi apha edoleni noma leya nyama yozalo kanti yayinani leya nyama oyine east noma east hayi angizokucala kakhulu mngani wami into engizoyisho kwenje yodwa mngani wami iphingo lakho likude kakhulu mawuphinde wagasela kuye ke ubahubhu lapha mbize khona ngehatso mbize nginkosi emavukane wathi nangendlela acula ngayo nakida ngayo ngathi uqhamuka yiyona lithinda lihansi la ngapha eJolvet kodwa lomfana wejezi lamazulu uthini manje khehla uthi ugodo lakho usuyalifuna ngathi nawe usazi ukuthi oluneke bani usihamba ulipumputa nje hayi mngani wami ngizokucala wena sibanga nawe istage wena kodwa nje wena uyivukani lamavukane king of the vukanis ngokusemthethweni nje angifuni ukufihlela kodwa ngizokuxolela wena kezwa kathi ukhule ngaphansi kweyoni ile ibandla lakho labisonto eyoni ngoba uquluqulu besingathi ungaprofita ngikubona uqhuma ngendlela engayitholi kahle kanti igcomelisho ugadle wathi igcomelisha liyivaka lisizokuthi landela abalandeli abathithizayo abalandela yonke into eshiwo uyena lo mfana omncane ngokusho kwaSigwebo Setamu mbukele emakhaya ngabe sulaleli yona lo mntalapho ngabe wena uzwa kanjani ngabe lo mntalapho is not or lo mntalapho is correct akehlana nezathi ke sizwe kubona livaka lelumthandeni hayi mfana mina ngiyanze zokuthi umthandeni hayi khehla ayikho akazela emandulo impela ushaka manje ngavuka manje ngithunela akayiphike ayikho ngitsizwe ukuthi umthandeni wena nje awusozeke ngoba insizwa awusozeke impela ngoba insizwa ke nje sidalo impela ke nje sidalo impela mfana umncane nje usozwa insizwa noma ungakuforsa lokho ayi kodwa mfana nenhlahla hayi inhlahla ngiyakuvuma wabathatha abalandeli abathithiza kanje usuka abagqoka izigeba zamabhayisikile sideke isikhathi bayimbintsha-ke nawe nemkhaba-ke kuvelela kunjani lapha eswini awusatholi kahle-ke namaprinti awusatholi kahle nabesifazane awugcinanga lapho cha ezinye futhi indaba ezokuthi sesifikile isipho sakhuzana eqhamuka kaBrainwood sizokhumuleka ukuthi ezweni ezendlula ukhuzana okwabhala enkundleni zokuxhumana lapha shilo ngempela ukuthi abaBrainwood sebevele bamsukela nje bathi bafisa ukuthi ebaphe iaddress yakhe bafuna umnika isipho seFather's Day zwazi ukuthi kade kuyiFather's Day ezweni ezimbali ezendlula nangempela sesifikile lesipho lesi njengoba ubona lapho umbukeli bekuyibhlukwe kade futhi neskipa sangaphezulu akehlane ezathi ke sibongele ukhuzana phinde siphawule ngendaba engithenga ngaphathela zona esikhathini samanje kwesimanzonzo indaba iphela until next time siyabonga Brandwood hello khuzani kasifundela the Brandwood family would like to celebrate you this Father's Day. Here is some gentleman's apparel for you to enjoy. Don't forget to check. Okay. Njalo ke ndaba. Fikile ibhokisi nanti ibhokisi. Alright. Ngiyabonga. Nama ngazi ke bafowethu ukuthi khonani la. Ngiyavula nje nama ngazi. Skipa Brandwood ngiphiwe P
Kuvela no Brentwood. My. Yeke indaphole bo.